Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Tumunya kimi ikimat da ka pasdang shua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. U General Secretary kam Publicity Secretary jengah nyotrap National Liberation Council nik HNLC ubasan kupar nong trau hau kurwa belapha shikala pathai Khubor ka khasau trip Jylliew arajar pusau uliat ho bagi langut ki dikhot jang seng ki blasha kem haki pulet jengri Boy District ki dina ka than block 2 ke jaka kabadan hapdeng ki jinga kaja hapdeng Meghalaya bat ka Assam. Ubasan kupar lakam bagi ni dikhot ke HNLC ki blasha kem ki de ki baajing ada ki khasi ki bishang basa hak haput namar bagi jusha pentut haki pulet bat ki no Assam. Haga juk kupor ula ong ba ke HNLC ka kentat mardor ke jingkhot ekran ke sarkar. Ki Sipai Border Security Force kila yok kurup ya ki dawai bela songbha haki sendok bat ki mobile phone ki bashong dor nyopulai lak tingka ya ki bela thumu panshalan bi an chakri Bangladesh. Ki Sipai kelalap yakini ki mar nakawa khasi mara bat kil IT no syak office jangka custom. Hakwe pat ke jingja ki Sipai BSF haringkat ke jinga trelang bat ki pulet ke Jylla Meghalaya kiliyok kurup 10,000 kilo ke sini bela bure hakwe ke yingja keberan hak kaput jong ke shnong rongra South Garo Hills. Kladon ke jing deheng kali ke bejur hakathan lum shnong nakada ko jing tua khendo hasurok ba. Kini ke jing tua khendo kedai hajan ke Toll Plaza. Uhe pulet ke East Jainty Hills ugiri prasad ulihat hu bagi patba ki belet bawan lingba kani ke surok kila sakut lun. Hadin kenyat sngi balami ke jing kena bagi pulet ke dauki police station kila pendat taukso ya uba sulen suting ke Federation of Rewar Mingi local dorbar klalet ban pensngau ya kini ke jingja haus sembut menteri rangba ke Jylla uba Preston Tensong. Ka Federation ka pendram jur ya kani ke jingle ki pulet bagi kerpat yo menteri buunle ya kebadan kam. Ka Jylliew Civil Hospital Blood Center kebadan hapan halir klaraki ke World Blood Donors Day. Ha kani ke sngi lapen ku buramru ikiriu shimet ke bekinthup yo Abeb Adonai Andronicus Julai Soli Mekwe Bare William Bor Sumer bat na o Saki Garrett ke bejuno senyang snam na kapor syakapor. Ka center kala ai buramru ya ki kenhun maper-per ki baju ya senok tilang bat ki baju penslur ya ki patba benok senyang ya kasnam. Ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association kelapen ku buram ya babu Kenneth Shadam ubade president belasong that bat ubla syakri las lambha ya kini ka kenhun. Dagi spak ngot kinoi kai jong ki school ad hoc na Kylleng ke Jylla kilawan poi ban saki shim benta ha kini ke jingalang ke long mission compound community hall Shillong. Mentapat tungu nyikmi ki Khubor na Kylleng keri. Menteri rang bakdo keri Narendra Modi on pelat no ke pisah ke baar pawajar klor tingka na ke benta ki nongrep ki bedai benyo jimentoy na ke kisan scheme kini ke pisah kan ai jimentoy ya khandai point at pun ru klor ngot ki nongrep haborok kuwe keri India. Umudi ulong bahaduk menta kepisah baka sarkar kela pelat na kebenta ki khatwe klor ngot ki nongrep kelapoi haduk lai point sau lak klor tingka. Uno yalam keseng Kongres Rahul Gandhi un penbenano hakala sngi ublei jong katayo banwan la un resigno na waina ni na Raebareli Parliamentary Constituency. Haganik election badang syudap Rahul ulayakun Artli constituency barula jabro Artli. Keterat kapapet ya ke Jyllong Jengman ke Sunbeneng ke India Meteorological Department kelah maham lupa bahakini gisngi banwan kendon ke jinjur slap ha Assam badhaki wipat ke Jylla jong katha jutai lamingi bad kendon ru ke jingtit perthat hakikat tu kat ni ke jaka. Ka sarkar Sikkim kapan jingarap na Sipai ke Indian Air Force bikinwan Shaolem da ke helikopter ya kumbasia ja saus pangut kinawan jengok kai ki basakut haki benta syate jeng ke Sikkim namar baki kali ke melat ya shu na kada ko jing tua khendau ke bajur pat ke jing dukut ki jing king namar ke jing therulap ba bajur haki ni kendiat smi. U Archbishop ke Delhi u Anil Joseph Thomas Kuto upadeiru u General Secretary jong ke Catholic Bishops Conference of India ula ajingero u menteri rang badu keri Narendra Modi namar bu ulet banyak kenduk bat banyak keren u Pope Francis ha Italy.
Uloong bagajnya kundu umodi ya upop kedai kadak kababaha kabapeni bu umodi ukwa shisha bakari India kedai kari kabashong suk shongsan bakan kedai kari kababat scam ya keriti sensyar jongka. Pendapat tengahnya pashi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka jingalang jengkiri bapera Switzerland kelas dang mentagas ngi sejan. Hakan ke jingalang kidan pelachis patli kiri ke belawan banyashim benta banyashong perkhat bakumnu anwan rabiang ya kashong suk shongsan ha Ukraine. Kumba marchiteng na kiri ki bawan hakan ke jingalang kidei na doba Europe. Ka Switzerland kala pentip bukan sa lumpiang kum kani ke jingalang bahkan khotlang ru ke Russia bukan pensngau ye ki mat jongka. Cyril Ramaphosa ula syajit piang ku presiden jongkari South Africa. Hakajing pen ibor hayen dorbar tauan jongka South Africa u Ramaphosa uyo arspa prapulai vote kat bawonong yalam jongka economic freedom fighters pat u Jylliew Malema uyo tang sapu sau vote. Ka election South Africa kladap nadu artaya uye mensyua dari omshim ladan balaban tau sarkar nama ba omdon ka weiru kaseng ka biyo ke jimbon pat. Dari hadin artayau kaseng kebedan hakal yang persya kelawan ngesno bantau ka sarkar sendrop bat ke ANC. Ka Public Action Committee kebedai ke kenhun jang kiseng per kebedan hapok ke Jakarta jang ke Pakistan hajamuan Kashmir kelayat rally ban persya ke sarkar Pakistan bat ke sarkar azad jamuan Kashmir nama bakimshim lala satya ban pen urlong ke jingkular jongki. Ki pat ba kala penlong jingaki namar ke jingkiu dor palat ke bai thangding ke jingkiu dor jang ke mar ke mata bat ke wepat ke jingdawa. Ki dawaru ba ka sarkar ke dewan pelat no ya ki rupat ba ki bisa set patok na kadau ke jingaki. Ki dan kumba aspa ngodi ki bedang don haduk mentah patok. Menteri rang bakdo ke India Narendra Modi ula kedup yu Pope Francis bat ula ajing ro ru ya ke jing IT lot upop ha ke jing syakri ya ki pat ba. Umodi ulai kendu yu Pope Francis hakapor ba ulet ban yeshim benta haka jingalang jang G7 kablalong ha Italy. Umodi ula khot sngoba ya upo pa unwan ka sa India. Ka International Monetary Fund kala penmi ya ke jingken ba ke India kedai kari ke bakiu stat bah ka yo kakon. Na pedenggi nyot li kiri ke bedan haka kenhon jang G7 ke India kawan haka kedan ka basau. Kiri ke bedan haka kenhon jang G7 ke kentop ya ke Italy, ke Canada, ke France, Germany, Japan, UK bat US. Ke US kawan haka kedan ke Beningkong, ke Germany haka kedan ke Baar, ke Japan haka kedan ke Balai, ke bagi India pat kawan haka kedan ke Basau. Ke India kala keni ya ke kedan jang ke France, UK bat kumjuru ya ke Italy. Kiseng ki bedan hakal yang persya ha France, kila ya teli melan bat kila thau da kenhon jang ki kebratip kum ka Popular Front bat ka thong bha khmat jang ka ne kenhon ki ben pendram no yu President Emmanuel Macron ha ka ne election ka ban salongshen. Hapo ka ne kenhon ki dan South League kiseng san Pyrthei ki behe. Kiyeng dorba jang ke Italy kala long kum ka yo luri lura ha ka baki MP kila ya kurup bat ya kura paramaki bat ha ka ne ka jing ya huri hura hapo kiyeng dorba menteri sarkar baru MP kila yang persya kila mensau bala penkit ya ki hospital. Kibabon ki MP kila pen pau ka jing sngoleran halo ka jing jah yeng dorbar naman baka jaring khat ru ha ka por baki nayalam jang kiri ka Pyrthei ki dan ha Italy beneshim benta ha ka jing alang jang ka G7. Kita kilong Khubor hakimat kimat Khublei.